Ithuothe turi Agikuyu ni ndumiriri iria yatumwo kuri President Ruto ni a Kenya aria maratumira social media gukorwo makiregana na thirikari ino yake. Hashtag ino ya we are all Kikuyus igitrend for 2 days kuma riria mirurungano ino ya Sabasaba yagikorirwo igikinya muthia. Akenya ni marega ruriri ruru rwito rwa Gikuyu rukuruhanio kana rukuithio mutharaba wa mirurungano ino ya Sabasaba. Kaunti nyingi cia Mount Kenya irare very affected na mirurungano ino ya Sabasaba kuria turonire uthukangia wa indo na biashara cia Mugikuyu. Marare anake anini aria marare arihe igemeta goods onao ene biashara iria irathukangirio ni magikorwo nao makiyumiria makiuga Mugikuyu ndagakuithio murigo ucio na makauga paid goods nio marakorirwo makimathukangiria biashara ciao. Na niho a Kenya manyitana kuhitukira social media makiuga then we are all Kikuyu. Angikorwo Mugikuyu ni woragerio gukuithio murigo uyu, Kalonzo Musyoka akimandika mbica yake akiuga my name is Stephen Kariuki Musyoka. A Kenya makionekana nginya kugarura maritwa mao on social media na makiongerera ritwa ria Gikuyu. Martha Karua akauga my name is Martha Akinyi Chebet Karua. Uyu nake akauga etagwo Nyamisa Wanjiku Anyango. O Mukenya wothe akeyumiria na akoya ritwa ria Gikuyu na akauga maya ti mahinda ma kugayukanio na ruriri. Uyu akauga if the protests are from the Kikuyu community only then am I Ademba Alans Kamau Ocheng. Niyo nani nigwenda kuigua ritwa ria kuria Gikuyu we are all Kenyans, we are all Kikuyu, na gutire gwitikira kugayukanio na tribes cito.